Ovdje u Istri radim uglavnom radionice, ali ne baš za profesionalne kuhare, već za ljude kojih jednostavno zanima ili dobra hrana ili kuhanje. I don't get out all the skin because there is a flavor in the skin. But I take out the strips like this. Imam dosta gostiju i turista, stranaca koji na taj način vole upoznati malo bolje lokalnu gastronomiju i imati neko opušteno iskustvo koje se malo razlikuje od restorana klasičnog. A mogu reći da i nakon mog iskustva restorana je meni to jako ugodno, zato što opet sam se vratila tom bazičnom kuhanju, što me jako veseli. If I cut basil, never with knife, because you will get it brown again. Either I just do it like that or with scissors. It's better then. Ali ja zbilja volim hraniti ljude, da su veseli, da se onda zajedno sa tom hranom i s tim lijepim iskustvom hrane dobro zabave, da postanu opušteni.